Lezi izindaba zethembisa online. Right, ake sikubingelele sikwamukele sawubona igama lami ngingumfanelo. Uphenye ibheshu ngingwakwaZanibe isibongo. Sikwethulela izindaba konke okwenzekayo endaweni yasethembisa, Ivory Park, Rabe Ridge nezindawo ezisungezile. Ake sikubingelele sikwamukele bakwethu sizokwethulela ke umbiko nokho isimo ke esingesihle lapho ke begigiza buthule isimo bakwethu ukulandela ukwedlula ke emhlabeni komfanyana oneminyaka eyishumi ogama lakhe ke sesingakwazi ukuthi ke sikunikeze lona uNeo Mokgwatsane oneminyaka eyishumi umfundi ke lona owelwe yipali ngaphakathi ke enkundleni yezemidlalo esikoleni samabanga aphansi esibizwa ukuthi eRiagile Primary School ezone 10 eWinnie Mandela. Kanti ke lapho ke sikhona sihambele ke ikhaya lakhe umfanyana okuyikhaya lakhe elapha endaweni ebizwa ukuthi ke kusezone 11 lapha ke eWinnie Mandela. Namalungu omphakathi ke akhona nawo okungabazali besikole abahambele ke lona leli khaya. So ke sikhulumisane naye ke ubaba omncane wengane sizwe ukuthi ke umchaza kanjani nanokuthi isimo sinjani lapha emndenini. Dumela nkamkanagalen. Ya leng mo ke magao magakwe ke ene leng rangwana Neo ngwana a hlokofetse sekolong mabane. Condolences to the family. Batswadi le mme le papa jwale le family kaofela ba ikutlwa jwang ka taba e? Go boima ka re le go asinto iplena. Go boima le go asinto le rabutse e tlokokota asinto iplenne. Go jwale go ba boima ka gobane gore ya mogele ka gobane ngwana o hlapile a sepela ya sekolong ha o tsere wa go laela goba o tlo boa ke ntwe e tshwenyang a re kgonwa amogela ka gobane ke ngwana o monnyane ngwana tennis ngwana mafolofolo ra tseba after school o me expectile o tlo mmana e tla kitima o tlo wa amogela ra sho ngwana o tlile ba le ge ngwana sa fihla ka mogokwe o kore like le bana ba buti ba gage ba ba molatela go tlo ba botsa gore ngwana sala ya sekolong a bo e boima ka kudu ha re kgone e amogela na go bolela nnete. Ube umntwana onjani Neo like o ka kgona umhlalusa? Neo bele motho wa go rata bapala wa go rata kitima bele motho go ba le talente ga botse ya o ba kitima o rata polo o rata go jaiva go shengwe le nngwe le ga ka se kgone e opela mara ba tlo e binela ge re thoma re bapala polo mo lena wa tsena wa bapala polo. Indaba nizwe kanjani niye nathola kanjani the news about his passing yesterday mo sekolong? Re kwele before but very sure gore ke ngwana ka mo jarateng until go etla principal wa kwa sekolong a tlo bolela re ngwana go bitse. Only to find out batswa ya ba fihla kwa ba hwetša ngwana o hlokofetse instead of ngwana go bitse. Sikhuluma sana ke nelinye lamalungu omphakathi ongumzali kubafundi ke balapha ya eRiagile Primary School. Ake sizwe ke ukuthi uchaza kanjani. Igama lami ndukhuselwa Nyamende ndihlala ezone 5 eWinnie Mandela. Ndumzali nami eRiagile Primary School. Njengoba sila sithe size njengabazali sizogxwala emswaneni. Sizoduduza abazali balomndeni yona imbi kakhulu into eyehlakele la ekhaya.
saqonda ke ngokuba masingahlali phansi njengomama nathi sizokhalisa umama umntwana ebesemncane ulimazwe izipali yasesikolweni yebhola eRiagile. Kube njani nje usuku namhlanje kusukela ekseni kuze kuzoba manje bathina abazali nizizwa kanjani? Siziva kabuhlungu kakhulu wena bhuti Mfanelo ukuthi into enje ngoba abantwana masibasa esikolweni sibasa endaweni ekuyiyona ephephile. Ngoku sesababuhlungu masiyiva lento eyenzakele kulomntwana ukuthi umntwana ulimala kanjani esikolweni. Saqonda ke ngokuba masiqoqane njengomama sizofika la ekhaya emndenini sizobaduduza. Sisaqhubeka ke sidlulisa ke amazwi enduduzo sengathi ke bengapholiseka ke amanxeba bebhandisheke abomndeni ihlobo nabangani. Ezidabeni zethembisa online ngingumfanelo Phenyibheshu wakwaDzanibe. Umbiko siuqophe eWinnie Mandela Zone 11 kanti ke izithombe siqoshelwe uDerek Phukela Shot by Hauser ekhona uMahlatse Mashamayide kanjalo nobanele uBrazo wakwaSondlo.